Čoda isto bio tamo s vama u isto vreme, ali tako? Je. S obzirom da je Srbija, kad je Srbija ispala, beš? U prvom krugu je Srbija ispala? 10 dana. Ja, 10 dana, mi smo riješili tu smještaj i kužiš, ono, samo nije to nama bilo čuda, wow, kužiš, nego znamo da i on ide snimati i ka, realno... Bolje zajedno, brate. Bolje zajedno i pričam. To kažem. Ne, pa čim neko radi, ti radiš još jače, samo ideš u krug. I kad sam ga sreo, on je tu ostao, i njega sam, zamisli s priče, i njega sam upoznavao na Zrću, i to na način, to ti isto prejaka priča, meni je bilo kao, ja gledam jebote čuda, ja govorim, Anti kao, kužiš, mi nismo bili influenceri, mi smo jazavci, kužiš, ja govorim Anti, brate čuda kao, amo kao sis tamo, kao, amo vidjeti što on priča, razumiješ, to ti je bila ta situacija. A to ti je taj baš osjećaj kao kad želiš da možeš, samo možeš da se potrudiš. I mi ti došli tamo kao sili stol do čude i kao ja idem sad sis ti on govori, tebe Renato, što sam Srbiji ne mora, znači da kao, da smrdim kao, i kao, i daj mi ruku i govori, ja sam ti komentira kao TikTok prije 2-3 mjeseca prije da trenutno držite kao TikTok hrvatsku scenu, ovo ono. Ja govorim nisam ni vidio kao, skužiš, kao doslovno nisam vidio taj komentar. Nije nego kao, ja sam, meni ti to bilo kao ulipšano, meni ti to doslovno ulipšalo kao Zrći. Kao ja sam bio najsretniji lik, jer kužiš, opet neko ko je toliko dugo na sceni, ima tolike brojke, mi je pripozna kao moj rad, razumiješ, niko mi prije nije došao, razumiješ. I uglavnom, ni radi toga, ja sam tu njemu rekao, brate, ja ću ti riši karte u Katru, dođi s nama, ja sam tad već rekao, kao moram ići u Katar, razumiješ, ja sam doslovno pričao. Sjećam, bili smo u Zagrebu na ručku u Bataku, ja sam bio tu kad smo pričali, kad smo rekli, brate, možda možemo mi da ti pomognemo, da ideš s nama. Ja s toga sećam. Brate, to je napravio veliki eksplozor, vi ste od toga razvalili i dobro ste iskoristili nakon toga. Jednaš ljudi se vrataju i zaborave, vi ste gurali, hype gurali, ja mislim da treba samo da gurate i sve snage i dalje i da izgurate tu priču skroz. Ima malo taj faktor isto gdje Hrvatska stvarno se pokazala u fudbalu. To je ogroman. Brate, to je velik faktor, svaka čast.